بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amwendo na halisa emaulo yahangu ikawo ngamina nukta mbili nizivosheao watukufu makandida hoji mlifu hao pia shanga bondoka uhusisha kandida mzimana mwishia lebu njiliyo alifanya juzi nirekebeshe mbavi he fikre ya hangu ya hali naelewa au nelewao baada mimi tikanti hekali nuka ejoka hamba njema na mbezo njema ejoka hamba nai na mbetide kali amjona nuwanu hapo enzima nga mjeiveshea ujimlifua he wakomori masuamani idhan yabonga mina nukta ndaru dezani himi savana imbanga mwana hukara ntidaba ha demtukufu mwana hangu journalisti mdahafua hatu Ben Abdu de yeisa yanjia hayinu amhuni koze ntosana huwa shile ya marahaba na huombe ya umuri mle insha Allah kwezi watukufu rikabili wakati wa voti za utsahari tsahe rais ujorendesize imasiwa yanu hahali mkomori ya jonyongo womo hahali mkomori ya jonyeshiha amani hahali wosilamu watu jokani daraja za hao hahali ze haki za hatu haina mwanadamu ya jonde haki ya hai haukayo de hali laadhimishi wa nusilamu wa hatu mtume hali laadhimisha ukaya wa haqqa kulli dha haqqin haqqahu haina mwanadamu ya laadhimu hunde haki ya hai iho ya laadhimu hunde idhan yode mana wakomo ngormaze nukta riwombe yawe masiwa ya komor nyezi mungu yabehe raisi ujoja ya rengeze ze haki za ho binadamu haina mwanadamu ya hunde haki ya hai ewa hazi, ewa siha, ewa usoma, ewa tsojojele ze hali ya ladhimu, ze hakizo pia zo hakikao nge ladhimu, mwana mkomor, au mwanadamu haina tia shiyo ya ziparisi. Arjuja wapande huo, shaidi waho ombea, ladhimari ombea. Kwezi ngasina nsumbili, siono mtukufu mhishimiwa, senaye mtukufu wa siasa, senaye mtukufu dhamana wa hema siwa ya hatu, senaye mtukufu yarume masiwa ya hatu, senaye mtukufu ikao keja lazima ejezi ya soma, shay jezi lazima wakomori wa himi sema shishiyo, waishiliezo lelo ya joya mbe wakomori, hauka haka jana, yeni zuhamba izo yafanya jana. Lelongo nzo yende, yawe lazima lelo, ndongori mlindoni yondo ujara mbiye, ukanga mjofanya zaidi ya zila za jana amjua sana na njeze jana maana si karna udhulumu haswa dami hafanya shangabo jani bika wa haibirilia iyo diona nzoni isulinye batinokan kensibani nikalie mrudhwa manaha mando la wasia sayaru ramona lelo yambango endo lazimari shie zindoaji ka shaketsu lazimuri jerude shia siasa ya mna moto endo harumwa siasa nyumeni na wala mdu ikawa haivu siasa haivuru mayensi harumu na hadi kutuma na ishani mtukufu mwenye baraka setsali kango joka tawfiqia he masiyanga mhubushirio khair insha Allah shay juzi hali na huishia watake mana nyuho mana shewaho wa siasa dhwa mana hamadawe
zilatsi dizori lindawo na we message yon tsuhere wewe bahi amwereo a tous les candidats lelo wa Komori kwatsi banurje rudamba mndu ya kaurenda nayi na mndu ya fanya nayi na mndu ya rendaje lelo wa Komori wanzo waishio ka mimi lelo na hija zitambu za sami za mkomori banu ikemdu hazitwalia ngujarambi lelo loba ndilona tabu ya education lona tabu ya sante lona tabu ya mndu tsonda bahazi ya fanya lona tabu ya kanga wana rialo tsonda mendu lelo ari lindo kandida jarambi ye ukane hija problem de santé yinu titwalie hali ndo wananiyo problem il frappe education titwalie hali ndo wananiyo lelo mkomori ya kentibanu ya some lelo mkomori ya kentibanu ya suani izo des programmes ranzo kandida jibano arambi bal ya juzia hukjabala udora mboka kiki hakaurema ndumabi hakahuwa ze programu zila na ze kufuru zila tijomba haina kandida lelo jazila sidoja tengweni mnduna jarambi yezo ya pangie Komorilo harumo songefu mnduna jarambi yezo ya pangajo kabuje yaune Komori wana kufuru wala nwana mrenda na yuwabira mahajana na mahajuzi tijomba batike kandido jo jabalaji ngu remwe mananya ya zambe rikansile lorje ritunguwe he hali na ishawi ya hamba he programu wa hamba he mendele wa pangio wa Komori shasi na wandu sambanda ami au hamade jamanda ami karina ukantiba ndidoishi demno ajarambe ukawu wakati wa sambinga bo ya afumu ngabo ya ulwa no zode zembana za zingamanye Komori lelo ranzo mndu ikawo hesa hatwalia ya ujohuja yaziye jizo dunarambezo ya pangajo kaujawa nenizo lelo kiki aka ministre de l'intérieur na mimro atijeleze nai mimi miti wa Orange miti wa parti ya Mwibaraka mimi awe kanga mfubwa na parti tijuamba de parti ya Hazali na isimbushia rambo Mwenyezi Mungu na jailie wajema mabadiliho ritienshe hali rinyashi Mwenyezi Mungu na behe wajema mabadiliho ya mrujo jana mabadilisho ritienshe hali ra continue nshira ndida balata naba shalelo nga monokaya Muhammad Daoud Kiki yedo mana rumayensi yabo yaleo yaleba yode halaho wandupia lelo hajitamkamba ngwendo abolele nozi siwezo ya panga abolele narimishile ya panga ya jozima zambiza jana ya johenjiza zanjima za jana maana zo tipazi vile mrati jomi silivano ile nonge Orange no mitsanze kamnunge nazo hamba ambezatu mladhimu yaza zile kazi hustahiki hata kazi jalingana nawe hata haukanga wanazo hamba wa Komori ngawe na wafanya wajojo hamba wa Komori ukaufanja ngawe na ujwa hamba wa Komorizo hapango jofanya mjuma ba shale loho jonjie mana nyuho mwafanya hazibazima hazijani bupi mwadunga na siasa lelo karitu tsaha ujebala ujewa mbeno yahuka haremandu mabi yo watuto wadulwa yawa no zenogo zilanga nzozi ke namna moto mtiti tena mtiti yatsu iva siasa mtiti akale ndo handanendo tengweni mtiti akale ndo anzo afundishe siasa shamro amandawe president wa Kamili wa rumensi ulo nazo amba wa Komori au moment wa ka exercer comme gouverneur tu as fait des choses amba wandu izo wafanya wambe wandu kalelo ne hija amdofanya plus en plus raha na zile nafanya uduambe wandu ka izo na adwaza na tsufano siku ila lelo kama niko aminifa mdozifanya sheike ila discours ya Kamili jebala de manashe waho wa siasa ikawe mwengoni mwandu wa baremwa na ola. Donc je m'excuse kanga zibutisha mimi nde hala hangu niendando mitu amba hendendo niyafanya poto tesheliza le poto na abonga mdulinde pete tena ya woti juanza haina makandida haina kandido jojabanu
yaje arambie izo ya programa talelo endao utsona mwishia tansuja ulandovi objectif ya haringo jorudisha yense hali yaka ngunaripone sharsha enti kanda ngo irudisho ikanda hindi avancera kanyo ya reji mabongo jogendiza hindi ari tournante sanu rapporter rien du tout napange wozima wa hema siwa wozima wa heze fikiriza hema siwa ne mendeleo mema hema siwa mkomori ya enshi amani komori ya jukama udu ya jua hendo mahakama wujidaina ukange na haki ngujonde haki ya hai mkomori ya jua swane lebuho la hajuka hende ilmarufu ya jukaya ngujo wangaliwa bondi hedala mkomori kane mwana hafanye bakingozo afanye misomo yahe les études supérieures ngujunda université bani yasomo simpakaro mapasende yani ke wabushi mkomori ajua hokabwa lone legunguno la menyeha ngujoshinda yaswanye ban simpaka ya juhende Dar es Salaam so des programmes ranzo candidat banara mbisha candidat jarambe kwa wakati wa dobi bafuma kombo bafuma wala wende Mwenyezi Mungu wa rehemu ya waboshele ze haki za hao ni awadhulumu Mwenyezi Mungu jo waboshelia ze dhulume kaudo afan shazila ça fait pas la partie des choses auxquelles le candidat jadorambia au journaliste ambengu fano politika ngombo politika jadoramba ukaya ya tosha idi ukaya ola no yo ndi bo journaliste yo de suije na kanzani virilie ni vumbuwe ismu baada ya mtukufu na minga mfikiri ukanjamma respect wakati kiasi ya hangunja jo subuti sha tika haki na ambe la prochaine fois garulindo na zinji garulindo urambe zinji za muhimu za manufaa za hoa Komoro rahana ujabala urambie wana makaulu wa mduika wila ngelarimo wanu watutwandi sisi ya saba basi jambe bano ile longe orange no mime na njomu ishaye pule daraja ya ngamjwamba tija ahunga mndu dhama na hamandawe zinongozile kazi jajisa lelo huka gouverneur lelo wando presida kikia ka ministre de l'intérieur lelo wando presida na rimishilie ya twalia hindi ya prepare hindi shijoho mne mandizo atsojo shinda elezo wa Komoro shitike majindu wa mraja kensa dundu kama hajana ilo kaba lo fanaja no yawe ngendi zo wasili ajo vumbula bahi na sisi tijombe kezo izode sendongo zilomo nyani hatu si wa Komoro ndojwa ho kemnoi jana fanja shation sisi la 2016 Beikwati kamwengo mwandu wakaendeza mjio hizo za hizo voti za hazard beikwati rumishiwa haruma za voti hizo shaisi mndu ya kahambaza lingu johonda nabilite kume en 2016 ndo enieshelea etare ya usuka kufanyuli passation de service ya hali ya roha bala roha biti sala ya tuona to bakale gari ho pasha ya roha siku mndu ya jamii mndu langu johonda bilite kume Mwenyezi Mungu afanya hindi arejeye pouvoir haukaya sikariji izo mwago kufanya abwenge jo kanziro lelo kumruja bana hajini ka udhamini fu kangujo yaringa udhamana wa hema siwa ya Komoro yaringa udhamana wa hawa Komoro ikemru kajashinda ya panga ndongo ya twalia ze tabu zilile mao gali kama thala ni mwanadamu hende homarshe dangale mwanadamu eka hende hele shwe nitsoho lerila wabanu mnungu angaliyo mrawa unuka yesandu ramba ukaila ila nitsoho le yahe makulu ne makanari mwake yodo nitsoho lelo bandi nikiwao lelonga nzo mwanadamu ikao haritwalilia hizo yo kazi nongozi nongazi jobbadiliha nongozi nongazi jobbadiliha satsukali lomrende atwalie kufuzo kangu jade kandida hamandaye ya de mwana hamandaye ka warumishi habazima no am demande aunga mtsaho haina
kandida na jara mbie mime mao izo ya toali ya ujoja wane. Kwezi amnabehe mesaje ya saya ya hobo eha o wanduikao wa shangiria wa makandida na mdunga ne kandida wa mshangiria lelo karti banumde ndia shangiria kandida ya moni ya pange diskuru ya kufuru yo karujo adi mananya ndo aja mpule koti sidekali haukayenga wa hadisi yaonesa hukaya haina mnduikao Mwenyezi Mungu hamjailia utukufu ba yeye humjailia mnduikao yeye humnika konsaiza ke utukufu abugwele lomndu yationoka kandida wa hao ngondo yatsa place yo presida lazima umkonseye ekakoli ngondo wamsaidi lazima umkonseye haukaini ngondo yasaide kandida wongu baloze tabuzi mndemao mimi lelo kama nasaidie kandida kama nasaidie kandida abam nasaidie kandida na mwisha ukaya ngujoja na bansole akilimengo bandile ngujoja na bansole kama ngujo shinda ya yule ngujoja na mahakama kama na ngujonde haki ya hai ngujoja na tartibu kaya lelo yemisafaraban na bushinda Dar es Salaam hamdenda aswani ngejo hondonda zia hai amjenna saidie kandida ikao hamba ze biashara nzirori zinyeshuwa wansiju yabo watodwa mana wa serikali watodwa mana okangu kozo neze nongozi lo yabo mduikao zenongo izonga zimtabisha au ndo yawane nizo zila shikando le kandida ndo ataye pula sake presidado kwa harume sirenie balo henda biti salama rijerie shehali rinyeshiyo ino nyezi munaje ile juati wane biti salama eni akaye objektifu yangu tuanza bahiende yakaye nti Mwenyezi Mungu natimwasilisha na kemno shati mwasilisha lelonga mjo saidia kandida ikao ngena wengo wajua hokaya diaspora mwengo nmoandua jusa wenti kandido jojo kaya yakubalukai diaspora wowa na wahe Komor yakubalukai diaspora wandu ikangu warumishwe Komor yakubalukai diaspora wandu wa huingarie ni wandu asimbushe Komor yasimbuhe bahode kandida ila rimori mpule kote karimisha na fikira jizo sheni kandido joka uja kontinye korupsio yin ukaya ze faida na zije shariti ije ze faida na zije shariti msaide rafanya ejuo Mwenyezi Mungu na janji atione beti salama nona kena mumno abugeti jombe keba tu prepare campagne nizori rajwanza riensh ne mabadili ho rajwanza ya badili reishai juwari mhimiliye reishai juwari mhimiliye dhulumi wawe diaspora ka ole lowo chanfulo ne mara isi watawala waranzido watende no watende ateje onde naba ya kenyensi yansh hahumea shini hahumea ni Mfaransa hahumea yimo harme Arabi Saudite na aminga mwaswire nukai diaspora joshinde yike na nafasi ya udusenti yorahano wameziu shwando wangu hazijua shawakadamiza nafasi ya mdu wa diaspora wakadamiza zifaida za diaspora shale lwa vierengwa hama pesa tsomasha ashimrende yame na abonga we shaha ho wajojo shirengo rumie enge urengeza hali ukashirumishi abungiga nzao kandida ikawo yejizo hesazi twalia haziono ono faida ya hizo basekari shaijua mbe fikira jizo na rivoti uo na risaide uo tena tijomba nyandu he diaspora mlobo nze hao nano waloba mkubalukanga ridhulumishi hao mkubaluka sido ndo handa ridhulumi wao nsijuba Mratija hadali hamna faida mtiti wa nafsi ukaringo jojo tolomna karito baringo jojo bomna tike wagash
uone faida wajokaniwe sa wajokaye ntiyaha hongiona nafasi yokawa nafasi ulonuwa ujojo ubali ujabana. Tijombe mea diaspora watawa na fikira titoka mwanzani wao lami ujula ni ministeri fulani woti ministeri wa Hindu uo ministeri dhalimu uo ministeri katili ya urengezo kene mhatso jabutize mnakarito au mnatike wagashi hawakati ikao hujoshindo joke sawa naye urumishihe shahazi hara. Kwezi watukufu shani permeteni bande nifanye video yinu ala hakika njajibiwa ne diskuru na ishia juzi he hali ya kahuja ila diskuru kamili twaliwe jamba tengo yeninga bandu wakapwa koti nga bandu wakadusiza ki jabo komike timu ishia Muhammad Daudu Kiki afanya diskuru yo pamdushewe kali nsojo haba na metija oka Roy kabatiri walidona rongo todo kawaje warambe programa hali lelo mndu yajitambu zende presida eutwali ya hindini ujo change zili monti nakubali ukanga si haruma udiro bakoma senati jomba emoyo ma diaspora wa kubalukaya ngasi haruma udiro mrati tiwa siasa mrati renge siasa ukawi mohatu mrati renge siasa ukawi mihumjua onti pia waridhulumuo kwezi miti dofanya diskuru naendea hata wakati winji shamna hindino wakauntabishe roho siono muhimu njebanu ni mambe usoni dunia ntijenda tikanti bangazoni tiyamba njore ngwa hukati kanti tika ukalia mnu mtukufu amando la atu ladhimu tika uvumbuwa wanu ahali ya atu ladhimu shem mesajino amibo shema kandida pi karitum lidani mje mdora mba wana reglement de compte wa kufuru gari mlindawo ni mraja arambiye zetabu za honde komor ikawo mchuona mdu mhodari ukozo utabi ujoshinda kentibano adetayezita isodo toke komori pour nesta yo en français il faut ba jemnu joja ya ronese programme ya joniyo ya ushinda towe komori honga manilio beiko imbonyeni ajetu amba amjoja le shawiri manama beja dukale longa nzori shile fikira mwana adamu yaribela ujabanu shale shawiri itikeda zila diskuru jora ambiwa ya ukaya mina hija mjoja neturna antimina hija ngo jo shanji hindi au programe hindi au kamjo mwambiani hadisi ngubu mima mtuamba mimi sacrifice naifanya 2016 wallahi lazim enamdu ya joona programu azali ola ya Italia pendant 12 ans ya tuka haruma pouvoir ya jaya yeleha wakati ambango do haruma ze heleza 2016 kabati mdu ya twele oke bana oyiban hese nda change hareveye haonweza abiranai hareveye haonweza azibitsanai lelo mdu ya programu yinu nchuono kangu jofanya ereri ya hende senti inu nai rilewe rane ze diskuru nkaliza Muhammad Sambi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kazila swanti pasi kabati mdu atulewa asineze nyumba za mahata gasinemba bizamisha na zapuha mrola jama ujozi puwa zifanya rilewe hizo base program ya fanyiwa ne serse nazali noandwa haya en 2015-2016 seina mdu yaiona hata warenso wana rense hazi ya rense haina nogonti pia nuasaida siasa ne kampanya hazali rilewe harawona baikwa rasulir jakartuona shale lo kena ukirika ridisku ya mnujabano arambe hokaya ola fuma bapala fuma ola doba fuma kara abamdu wa yo programu ya kamili ngubaliye jereleze mkomoni ejazila hufanya no windini ya programu hindini ya ujoje ejazila sidojiri mduna rambiye
yupanga hindini lelo uze mkomori hofobari ni amaore yupanga hindini ujojorone sizowa nekawo wasomesewa ni wandu maskini wakawonze des années abo wafanya 10 ngabo wafanya 7 ans des études à l'extérieur wajabanwa lo haruma mihandaya yupanga hindini ya ujoja wangale imajenika onga walona madoktora na mabaki na hindina please and please waona maguru wetu honziani wabawo zenzia yupanga hindini ujojoro nesele lumdu maskini ajokane mmade wa yafanya vese mndwara nge 3 semaines na mwata johu zambe ajamba hize upanga hindini ujoje usoven ejizo lelo yobo mwana mabeja ruzuna yode shawiri lelo ritahawo tena ndungendo wele wendo iyo de shawiri lelo ritahawo bon shatido kaya lelo mraje banaja kensi ya dora mbabatani na abu mkomori hanga milabarini na abu mkomori haisi za Dar es Salaam na abu mkomori haisi za Bushini paroma bianu kaya et chiffre d'affaires ndo Bushini par an, il y a plus de 15 milliards par an qui rentrent à Madagascar yo desu no wana wasoma wanyo lelo aranzo kandida jarambe ukemba biyonge jobba kibano okejizonga zidofanshi haba kwezi watukufu mitsanzani ndo fanya video ijo henda hata panza jinji sha vatsina udiwaza ngamnabehe salamu na utukufu wawoshele marhaba ekipu ya ishughuli hanao ne l'hôpital yansawe capital ne l'hôpital yansawe hôpital lo harume capital ya hembude ikao jana do handa nakawone l'hôpital ila ngamtoso madhamana ikao do shughuli hawane l'hôpital ila ngamwaboshele marhaba na huomba ejazila zene Komoro l'hôpital ikao wehenda wonokaho mahalani mwana adamu ya jaswanya l'hôpital ikao wehenda mmadengo hanso abantu okaya lazima vastahiki mmade hansiwa abongwe ijoka poto bwa mijuholi hojana do handani na kawone l'hôpital ila ikaho jabanu njabe haza salamu nezentosa za hema dhamane kao do wadirije l'hôpital ila na waombea njema na waombea bon continuation ya hourahaf ne hazi njema wazifanya Mwenyezi Mungu na janjie maswa ya Komoro venendo njeme kalila abungwe kwezi ngamkazo yabo sha amrudinde jeze ni makandida mrati jebano hajarambia batani mrati jebano hajaramba ukaya mnduna jebanu ya ronese tiyubiri liambabi zetabu zitabisho mkomori tibiri liambabi zetabu zitabisho Komoro wallahi alazim kabati zitabishao joba hami kawele longo ndo volo ende watsaimba hindu mpakosi sema goda mindu hata ishawula wahula weshibalale vushe wasulondani sabugo go shole vushe humisili balo si haruma deshe teria ya ulata maja basi lelo ina mdojoka huja na jarambi yoka esha uriazi langu joka kufanya hari pangi ya hindi shati mruja wajade imananya kuimbananya sheo ya minimize bala acte na projet zijoka beaucoup plus fort ni zojoka hata alioje bala honese bakada watukufu ngamu bushirioni mendeleo mema kampani njema Mwenyezi Mungu nabe ejoka taufiki wa hemasiwa Mwenyezi Mungu nabe ejoka taufiki wa hemasiwa zitaburi lonizo wana wasoma lo harume mihandaya zitaburi lonizo waze wa hatunu wadiza hatune mashababi wafia omondani hambabu za grip zitaburi lonizo ya ho wanekao
wende wasomese wabo wanze wajangwa ubangu ngabo warengo walobure yabo ngabo watsohunda testage ya bure hiyo na yabo mapesa na voyage na miliard za mapesa hainu siku déplacement na magari ya kampani ngao yabo na mgazija nguli soila nsohole yahe makulukulu ne makanari la irewawo les animaux domestiques. Abu Mwenyezi Mungu nabe mwanadamu ujono kaya vansisi iladhimuri leje halia lao iladhimuri la leje halia lao shati mruokaya ya chojaji hubiye yene fami Mwenyezi Mungu naripenesha shahondo wao Mwenyezi Mungu abehe amani masiwani ya Komori na muombeani tena ukaya kufuruja zila mrati jabu hagrese mananya en public parce qu'il a déjà ngenjia harume education kwa wanatu angalawaze video zinu waishianongo jazila ngazi perturbe ombabiza servo za ho wana waishie ukalelo mrudhu amana ujobda dhu amana hamandai mrudhu amana ujwa hambaza kidhu amana zilo beaucoup plus en plus rahane dhu amana hamandawe shati uja umvumbuwe nai si uja umwakize kazirendwa na amiabo nga mji amrongozo haina kandida dhamana wa hema swaya hatu watukufu nga mbushironi njio la khairi na amani Mwenyezi Mungu najalie zevoti zinu zibireha amani zibireha hawa ya amani ha khairi na unono na utukufu ili Mwenyezi Mungu ajiara amnie emaswaya hatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.